Fabrika sreće ponovo radi. Dobar dan. Dobre vile i maturske haljine, Facebook strana koju bi trebalo da posetite i ove godine ukoliko želite da pomognete maturantkinjama. Ukoliko, drage moje, svršene maturantkinje, imate haljine, cipele, aksesuare koje biste želele da poklonite devojci, devojčici koja ove godine proslavlja svoju maturu, to možete da učinite na jedan lep i jednostavan način. Slikajte haljinu, slikajte cipele, okačite na svoj Facebook profil, označite ga kao public da bismo mi isti mogli da šerujemo. Pošaljete nam taj link u inbox Facebook strane Dobre vile i maturske haljine, mi to onda okačimo na naš zid i svaka maturantkinja koja to želi može da poseti stranicu, da izabere haljinu i da vas lično kontaktira. Prošle godine smo podelili preko 300 haljinica, cipelica, aksesuara. Ove godine smo krenuli ranije, zato što želimo da napravimo još bolji rezultat. Ovo je prvi korak. Ovo je prvi korak, sada ste na redu vi, drage Dobre vile. Javite nam se, čekamo vas da napravimo jednu lepu bazu kako bi naše maturantkinje mogle da izaberu. Javite se. Facebook strana Dobre vile i maturske haljine. Da ponovo položimo najvažniji ispit, ispit zrelosti.